Joana ovdje i danas ćemo pričati o platformi Freedom24. Konkretno, pričat ćemo o pozitivnim i negativnim stranama ove platforme, onako kako ih ja iskreno vidim, pogledat ćemo i firmu koja stoji iza platforme i pokazat ćemo korak po korak kako da se registrujemo, idemo. Ali pre nego što nastavimo dalje, današnji video je podržala platforma Freedom24 i zahvaljujemo im se na tome. Ostavila sam svoj lični link u opisu ovog videa kao i pin u komentarima. Korišćenjem istog podržavate besplatno moj kanal i hvala vam od srca na tome. A dobijete i poklone ako imate od 2 do 5000 evra na platformi Freedom24. Dobijete jednu besplatnu akciju do 800 evra uz kod Joana2. Od 5 do 10.000 evra dobijete 3 besplatne akcije do 800 evra uz kod Joana5 i od 10.000 evra i više uz kod Joana10 6 besplatnih akcija do 800 evra. Dok smo tu, lajkujte i ovaj video i ostavite i komentar makar jedno srce. Pažnje ljudi, moji videoklipovi su napravljeni isključivo radi zabave. Nisu investicioni savjeti. Amaterski se bavim investiranjem, ulažem samo svoj novac i nemam certifikat. Nikada, ali baš nikada, ne uzimamo financijske savjete sa YouTube-a. Mi se uvek oslanjamo na stručnjake i uvek radimo svoja lična istraživanja pre nego što investiramo u bilo koji projekat ili platformu. Hvala. Da pređemo sad na platformu, evo nas na početnoj stranici na kojoj piše investicije za sve, za one koji su istražili i znaju gde treba da ulože svoj novac. Vidimo također da je proces otvaranja novog naloga veoma jednostavan. Na istoj stranici vidimo kako možemo da uvećamo svoje ušteđevine sa neuporedivim kamatnim stopama D-accounta. Konkretno, možemo da zaradimo 5,31% u dolarima, 3,86% u evrima godišnje. Zatim klikom na About Us otvaramo novu stranicu. Konkretno, navodi se da Freedom Finance Europe, podružnica međunarodne investicione grupe Freedom Holding Corp, kao i da su joj zvanične kancelarije na Kipru, u Njemačkoj, Španiji, Grčkoj. I dolazimo do licence. Važno je napomenuti da je Freedom Finance Europe registrovana na Kipru od 2013. godine i da je regulisana od strane financijskih autoritera Kipra. Zatim vidimo da je Freedom kotirana na Nasdaqu i malo dalje vidjet ćemo razloge koje je čine pouzdanom platformom, kao na primjer to što strogo sledi regulatorni režim EU sa najvišim nivom zaštite investitora na svetu. Zatim, ako odemo na servis i izaberemo Stocks and ETFs, vidimo da možemo investirati i u akcije, ali i u ETF-ove. Vidimo da postoji preko 40.000 različitih akcija koje možemo kupiti kroz platformu. Naravno da možemo napraviti različite investicije i slediti različite strategije. Postoji preko 1500 ETF-ova koje možemo kupiti. Zatim dolazimo do veoma važne sekcije Your money is secure. Vaš novac je zaštićen. Još nešto, ako ponovo odemo na servis i kliknemo ovdje gde piše Freedom Academy, unutra vidimo da postoji cela biblioteka znanja koja nam može pomoći u našim prvim koracima u investiranju. A sada je vreme da vidimo pozitivne i negativne strane platforme onako kako ih ja vidim. Po mom mišljenju, do sada sam uočila da platforma Freedom24 ima dve negativne strane. Prvo, ne možemo kupiti deo akcije. Ako, na primjer, želimo deo Tesla akcije, moramo da damo više od 200 evra da je kupimo. Ne možemo kupiti deo za, recimo, 20 evra. Ne može. Drugo, ponekad platforma ima male bugove. Na primjer, kada sam se ja registrovala, stiglo mi je obaveštenje da je moja registracija uspešna, ali je bilo na ruskom. Ali okej, tehničke greške se uvek dešavaju i ne utiču previše na nas, ali moramo ih spomenuti da bismo bili iskreni. A sad, pozitivne strane. Prva je da se možemo registrovati na Freedom24 i sa srpskim ličnim kartama. Drugi je da nema naknada za sve naše transakcije u prvih 30 dana od datuma otvaranja našeg računa. To je dobro. Sljedeća pozitivna strana je da pokriva većinu tipova investicija. Znači, sada kupujemo šta god želimo kroz Freedom24, čak i nove Bitcoin ETF-ove. Četvoro, ima veoma dobro korisničko iskustvo. Ja sam se brzo i lako snašla. Također Freedom24 ima odličnu korisničku podršku koja odgovara u jako kratkom roku. Dodatno možemo koristiti kreditnu ili debitnu karticu da stavimo novac na račun i na kraju ljudi. Osim što je platforma Freedom24 je i sama investiciona banka, što je za mene mind-blowing, jer to znači da imamo još veću sigurnost. Naravno, te investicije nose rizik, ali postoje stvari, a to što je Freedom investiciona banka koje čine ceo proces mnogo sigurniji
sigurnijim. Idemo sada da vidimo kako otvaramo nalog. Dakle, nakon što smo kliknuli na moj affiliate link da bismo dobili poklone, dolazimo na ovu stranicu. Ovdje unosimo naš email i lozniku i kliknemo na dugme koje je pristanak za politiku privatnosti, da dajemo tačne podatke i kliknemo na sign up. Unosimo naš broj, dobijemo SMS na mobilni sa kodom za potvrdu, unosimo ga u ove polje i kliknemo na continue. Zatim biramo da li smo fizičko ili pravno lice i kliknemo na continue. Zatim platforma traži da preuzmemo aplikaciju putem linka koji ćemo dobiti SMS-om da bismo nastavili odatle proces. Nakon što se ponovo prijavimo sa našim mailom i loznikom, kreiramo PIN za aplikaciju, zatim biramo poresko sedište, PIB, da nismo poreski rezidenti sad i da nismo povezani sa političkim ličnostima. Kliknemo na continue. U ovom trenutku potvrđujemo da smo pročitali i slažemo se sa pravilima platforme i kliknemo na confirm. Zatim nas pita da li smo rezidenti Sjedinjenih Američkih Država. Mi kliknemo na polje, drugo i nastavimo. Kraju verifikujemo naš identitet preko lične karte ili pasoša, ali nam je potreban i selfie i dokaz o adresi stanovanja. Biramo našu zemlju i tip dokumenta koji ćemo dostaviti, lična karta ili pasoš. Zatim slikamo taj dokument, recimo ličnu kartu. Prvo prednju, a zatim i zadnju stranu. Sljedeći korak je da napravimo selfie da bismo potvrdili da smo to mi i na kraju će nam tražiti neki račun ili bank statement nego što navodi gdje živimo. Dokaz adrese može biti bank statement, račun za komunalije, potvrda posebne namene preko Poreske uprave ITD. Treba napomenuti da dokaz mora biti izdat u posljednjih 6 mjeseci i mora sadržati ime korisnika, a ne nekog drugog lica. Čim uradimo uploadi tog dokumenta, čekamo nekoliko minuta da se naši dokumenti verifikuju. I naš račun je otvoren. U sljedećoj fazi treba da odgovorimo na nekoliko pitanja koja postavlja platforma da bismo otključali sve njene funkcije. Pitanja se tiču našeg investicionog profila i zapravo nema suštinski tačnog i pogrešnog odgovara, pošto svakome od nas odgovara nešto drugačije. Zatim pitanje o obrazovanju koje smo imali u prošlosti, dok nas platforma ispod pita o cilju i vremenskom horizontu naše investicije. Također nas pita zašto želimo da investiramo, za štednju, za profit, za dnevne kupoprodaje ili ako još nismo odlučili, ali i koliko dugo za dnevne kupoprodaje, za manje od godinu dana ili za više od godinu dana. Zatim odgovaramo na broj očekivanih godišnjih transakcija, ispod prelazimo na brojeve. Koja će biti naša početna investicija prve godine? Koji će biti očekivani promet našeg računa, naši godišnji prihodi i naša ukupna imovina? Svaki put kada odgovorimo na nešto, kliknemo na continue. Nakon što završimo sa ovom kategorijom, prelazimo na pitanja našeg financijskog profila. Odakle ćemo finansirati naš račun? Plata, ušteđevina, investicije, gdje možemo izabrati više od jedne opcije. Ako imamo poslodavca, unosimo ime i adresu, poziciju za kojoj radimo i zatim biramo zemlju iz koje će biti kreditiran naš račun i zemlju iz koje ćemo mi primati naš novac. Nakon što to uradimo, dolazi nam na mobilni poruka potvrde da je naš račun otvoren. Ceo proces verifikacije je spreman nakon 10 do 15 minuta, a naš račun je spreman za korišćenje. To je to, ljudi. Sada smo spremni da počnemo sa našim investicionim poduhvatima. Na kraju još jednom se zahvaljujemo platformi Freedom24 koja je podržala nas današnji video. Ostavila sam svoj lični link u opisu ovog videa kao i pin u komentarima. Korišćenjem istog besplatno podržavate moj kanal i hvala vam od srca na tome. Radujem se vašim komentarima i idejama za buduće video snimke ili pitanjima o ovoj temi. Ljubim vas i vidimo se uskoro u sljedećem videu. Ćao!